Belarus mi pui sang tam tak te chuan president hun rei tak lo ni to Alexander Lukashenko chu bang tura norin lungoi lo na satak an lan tira lungoi lo na lan tir na hi opposition te huai hot ni in police ten tharum thona an mang ti le August ni kwa in thana rigging a thleng ti thom chuan thinrim na a chok chuak na sa le bokani ma se in thlan nei ta ka ne ta ka chakna chang president chuan ngol ala chu reng thunga pathian ni khan ama thlop tu te chu anram le independence humima chetla ve turin somna asiam zui bokani ma se lungoi lo na lan tira pungkhom te chuan an tam hle hle thunga independent news site tit bai chuan lungoi lo na tharum thona tel lova lan tir chu independent Belarus history a lian berti in asoi bokani lungoi lo na hi Central Election Commission in tun naya in thlanna neya kumsang khazakwa somkwa palia tanga thunei na changto Lukashenko chuan za somriat point pakhat vote muin opposition candidate Vitlana Tikhanovskaya chuan za som point pakhat pani amutia apuan wangani Tikhanovskaya chuan vote mu mala chiar ni sela chuan za somruk atanga za som sari laya chakna achan tur thu asoya in thlan result chu apom lo thu mi pui hriata puan nuwa Belarus chua sanin afa te omna Lithuania apan zui ngalani in thlan kai noya mi sang ruk za sari chuang man zui ngal ni in heng mi te hi security force te chuan an ngai sana sa le nia soi ani bokani Karkalta khan state run factory an thok te chuan lungoi lo te an thlop zialan tirnan an na tho an chol boka hei hian Lukashenko din mun ati chezuala ngai ani bokani pathian ni khan sarkar thlop lamin kongzo na nein mi sing thum le sang khat velan pungkhoma ma se opposition lampung khom chu sing ruk le sanga chuang dai an ni thungani heti lai hian Lukashenko chuan Belarus chuan in thlan that anei don ani chuan ram ani anga atop na tur ti in asoi thunga opposition te chu tuk dai an ni lo chuan saju akwa tanga abok wak chuakangin anomang ti in asoi bokani President Lukashenko hian kumsom ni paruk chung Belarus a hian ro rel na achang toa European ram dang te point na satakin an nor to bokani French President Emmanuel Macron chuan EU chuan Belarus a an right liberty le sovereignty za a humhim du tu pungkhom sang tam tak te chu athlop turani ti na soi Germany Vice Chancellor Olaf Scholz chuan Lukashenko chu dictator swal tia soi thungin Belarusian leader chuan thilpa ngai a hlo vekto ti in a soi thungani pathian ni khan EU foreign minister te chuan Belarusian official te laka shrek na kalpui dan tur an rel ngala US point in thlan na nei tak chu diklo le fello ti in a soi bokani President Lukashenko chuan aram chunga boina oma Russian puina angena Karkalta injin ni khan President Vladimir Putin chuan rampo na tanga Belarusin tharum thona ato kom theya Belarus chu apui tur thu asoi ngal bokani pathian ni khan ram pani hroi tu te chuan in biak na nei zuin Putin chuan Russia in Belarus chu in rem na an siamanga pui ai nuam reng thu asoi zui ngal bokani kumsang khazakwa somkwa le palia tanga Belarus lo kai hroi to tu Lukashenko chu aram mi pui ten aram kai hroi dan le enkol dana du tok lo na nein du lo na lan tirin mi pui sang tam tak ko thlera pungkhomin chun zan zo min poi khoina chitin reng nen hun an mang nia tarlan ania heti lai hian opposition lam hian America tran puina an du lain Lukashenko tran pui turin Russia chuan lowentry atum ve mek boka tin neto lampo an lo che chuak ve tran to boka chu wangin he boina kal chho zela hian America le Russia te hian helai hun hi rem changa lain Indona mun puyata na an mang mai lowang ti hi soi thei ani talawani COVID-19 pandemic chuan har san na minla siam zel dona he Indona hi kan vaya kan ma chhon turani tin VK Paul Central Government COVID-19 Response Team member chuan a soi phim khur tura in chana soi hi India rama pandemic na sataka alen lai meka soi ni in nunna chan an pung chak hlea kai an pung turu bokani Dr. Paul niti ayok member ni bok chuan tun hi in thada na hun anilo enghuna po ahim theyang bera om tumangaya India chuan mi pui tam tak anei chungin ache thari hlea he virus kan belet na Indona hi ama zong ain a khau to ani ti na soi
India rama March ni som pathum khan virus awanga nuna chan ma saberomin July ni som paruka me uchuan virus kai noya nuna chan siang ni le sanga anom tling der to a anuwa siang ni sanga dang nuna chan te chu thakha chung le ka thleng zui ani to thungani India rama me bui an tam lu tu khi virus tan cho ani ringot maya tuna china kan hriat thiam chu thunun ti top le dan thei ani lo kan ti thei zong chu adar tur ven ani top mai ani India chuan viral load peak aum thei nan chak takin ma ala ani tin T Jacob John virologist le Christian Medical College Velora professor thlui chuan asoya Michael Waring te hygiene ngai pui mo le in thunun na tha siama lian tham lutuk lo le omjenei sia lockdown kalpui thin te chu ti mang mo ti in asoya ni epidemic rider chaklam na satdan hi kan chok lu tam le tlema in ngat ania US le Brazil ne na khai khin chuan kan nei tlema anni ain kan na sa thei chui boka hunin a Sri Lang tin Dr Jacob John chuan a soi bokani asymptomatic patient tena an thedar hi ngai mo omber ani pandemic hian kumsang ni pakwa a pandemic influenza leng kongkha a zoin alanga khopui lian Delhi Mumbai Ahmedabad angte atangin khopui te zo ka adarani ma se van neina kan nei pani chu India mi puinol pui hi thalai tam zo kan nia mitlem te aru ka himna nei anomin alang boka khovel hundanga chuan mi pui za za in an kai ti theini in chutiangang chu India chuan ani be tat lo ti in asoi bokani vaccine chu om thei huna om mai tur thu soin lockdown measure khau zo ka kalpui le mishing in po na chi reng renga maikor vua ani turani ti in asoi bok Health Ministry chuan pathiani khan India rama chuan nuna chan na satakina tlaniama khovel pumhua pisa point aniam na ber ani thu asoi Maharashtra, Rajasthan, Delhi, West Bengal, Bihar, UP, Karnataka, Andhra Pradesh, Assam, Gujarat le Telangana te chuan virus kai an nga bera nuna chan chu akai atanga chutin za pakhat point pakwa pathum ni in US a chuan ni somni pathum dana mi si nga chuang thiang zel ni in Brazil a chuan ni som ko le panga dana le Mexico a chuan ni za somni le pakhat dana ani thunga India chuan ni za som nga le paruk man ani thung ti in asoi bok India rama COVID-19 test viable chethum don ti to ni in sample test maktadoi somni pakwa noi thum sangkwa jasari pathum kalpui to ania darkar somni pali kalta khan noi sari singli sangruk zaruk pariat test ania National Network of Diagnostic Labs zinga sarkar noya zakwa somruk pakwa lab le private lab zanga omin sangkha zali somruk pakwa aoma real time RT-PCR test chu lab jasari somnga le palia kalpui ni in true nut test chu lab zanga somko le pariata le CB nut chu lab za som pasaria India rampuma kalpui ani ti in ministry chuan a soi bokani South Korea pathian ni khan shikai mu thar mi zani somsari pakwa anom lea March thla nulama ni khata shikai mu thar mi zani antlin tum khatna ni shikai mu thar tenen anrama COVID-19 kai mu chua to hi sing khat sanga zathum som pariat anni to ani Seoul Metropolitan Sarkar chuan pathian nia shikai mu chua zinga za som kole pathum chu Sarangjil Church member te anni thu asoi he kaushana hian member sangli somruk paruk omin health official te chuan anvai hian test ani don ti an soya shikai mu beljat po apun chho arinom thu an soi bokani President Moon Jae-in chuan ama a Sincheonji Church atanga hri adar hnuwa tun tum hi hri dar le hlau thonom na ani thu asoya tun thatir lam khan Sincheonji Church chu man alo ni to a an kaushan member kalkhom chungchang te je pa pu ani bokani pathian ni a shikai engemazat mu na Sarangjil Church hi siola omni in an throi tu chu Reverend Jun Kwang Hun ani kumsomruk pathum mi Reverend Jun hian sarkar kalphung po alo soi sel pho to a siola sarkar du lo na kongzo te po alo hoi hot to thina ni sarkarin hri dar tur ve na ta na kaushan member te in khung sanga in test vek tura ati chu du lowin in rin ni liam ta khan rally a hoi hot le ani President Moon Jae-in chuan Reverend Jun rally hoi hot na tel te chu midang tenun na din hunder thonga ta puin adem thu asoi bokani Seoul City Government chuan hri dar tur ve na ta na sarkarin khwa kherna asiam te azom lo wangin Reverend Jun laka action anlak tur thu an tar lang bok
April thla tanga June thla chunga economic thanlen dan thir kirna Japan economic chu thlathum hlom masazok ain za pasari point pariat line atlaniama hei hi kumsom li chunga anram economic tlak niam ber chumani okas ni som pasari a anti chu economic thirna hian khovel pum huap economic hi tlaniam ti alan tira Japan ram economic hi kumin kum tir lam atanga tlaniam than to ania sangkha zakwa somriat atanga economic din mun thirna an tarlan thina tangin tun hi economic a antlak niam ber chumania hetia Japan ram economic atlak niam chan ber chu ram chunga thil lei tu te thil lei atlem tak tol tol wangani chu ba ka covid-19 awangin ram danga thil zor chua po ataniama covid shipui wanga khwa khirna mei tha a an phelzal le nu in tun haya Japan a hian hri a luar le a hei hian economic anghong chho thuyang ti an lau thong le ani